Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venikeno. So we use wa. Esiesi ho. Emma hoye kama. Emma hoye obe mwa. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. My mama kwa by the Bajegana TV as so a bread with some who dry a bobuano. Yade ever so more cassia bokwan's way, a cassia botte, watch me live or you to Facebook and Instagram. So any day you can watch me subscribe like it. Now share Emma for into me and she be me a Majid bre. I made a cassia boy ever so more. Me that hima ajua. Nati afe free cassia bono as say. Portia Asare our ye Kumawood actress Eddie Futuo akwa mamranti ane mapa one watch mu say so we with TV so now who's a celebrity be age na ho anasa we share celebrity be wo krom na waye shepe ne waye ni ti kama no woda ka kese mu a ose emma weni embre no esan se wo hyase kakra ansan wodu pempen so a odi edunu we mfiti preko pe enri ensi baabia weduru na mmomo ye dwumaden eboabo esi kano enu nti won celebrity bi ahye wiga kese a ema weni mre no ema na nya wo se won so ene ya na wo se bunya sa wigi ne hye wo se dabi enti sa abrabo yi mu fiti epo wo se preko a moja ena eba enti wo se wunya ntoboase na wo ye adwumaden na boabo ho kakra nyame nsa wo mu a won so ubetimi ediye. If I want to be very honest, if I want to be honest, and that's how if I want to be honest, yeah, I think we are faking. I am not, but some are faking. What have you seen? To send you can movie industry, I say me Obi betina ha no musu said the highest payer yetiano in 2,000 Ghana mpui. And I will be so a juma krona and any panasi or you. Because that's what the person has made the world Ghana us to believe. But if it's that same industry and people are able to buy houses almost every day or every month or quarterly, and the same artists in Ghana na me juma na omo ye na mesumi ebi unless of course mesumi nya bi nya te say dia mahu ni na ebi na me nya bi nya nti say no so na tie dia na mesrem producers mu mo bona na mo man bi nya me so pese am to dan quarterly ni bi so yeah, in that order no, people are saying that it is true that industry, you know, they are buying houses, most of them no krebi no mo fie won kan ha no mo ye about 10 nti say ye mu bi ni dey am ebobra Abibisa nkoso kura wo movie industry no say would be nya movie be to 910. Oh, aden bra. Enya say ye team radio yi so a wo interview me na abetu nyeti egu meni. Me no tifia ha no me adwuma he pen movie ben na Ghana ha no be atia every 3 months. Wo dey fans every year bi abetimi atodan ba ko. Amafo ye. Sa. Amafo ye. Say no susu nti na amanfo susu no e ana wo mo ye ni nyina wo se ni nyina enkoyi media me nim ne sa media fake mouth. Media I've been in the industry over 2 decades ni over 2 decades ni me nim sika ye tua ye nsa afimpo obetumi atina transako well nti na no na make us say nye fake dia na bia amamo me bra yi nti o say me check me hu ye asam na critical eno de say sa na tie de na e bia meji atum wo platform yi say na amamo me bra yi nti o say me check me level yi enti see a youth wo mo pese wo mo ye superstars and also wo mo wura eye movie industry no mu ni ade enioma na wo mo hu wo eye social media so no eye your sweetheart Portia then all catch her one say wo mo hu a wo mo nwen den. First of all, so we are youth. That is why we call you youth.
Me a young adult. We a youth. Wa ba wasi so no. First of all, shall line mu ne ko school. Okay. Suade. Okay. Suade. Tie wa wo fo asem. They know what's best for you, even though wunim nya ope. But when you are able to listen to them and live a lifestyle that pleases your family, even though the Bible says that parents should not provoke their children to anger, but when they know that you are doing the right thing, their will pass away and all the 2 women in Kromoma Kwama. Okay. And yes, you are being forced or being under duress to do things that you don't want to do. So first of all, learn. Because oh ye youth too. So go school. Akra ya wona oria otutu onanti otumrika and sana in that order wakonenim. And to learn to crawl when you have to crawl. And found to obi because meti hey so don't to me. Na wigi ye shemin. Ade achi so koto wigi ni bia. Wigi ye wiga sebe manusi sumina so. Ebi cry beti obi monthly salary. Heavy. I'm not me jokey. Me cause me say heavy. Sir, we are heavy. Because Andrea say why ye juma? Sir, that's what I'm about to maybe to ask. Why ye roll a juma? Not nya dia na wu fake. Kakra. Me started 20 years ago no. Na me ntimi ntoy week 6,000 Ghana en shemiti. Na me ntimi nto. Sa time no me ntimi nto nti. Na me to ultra hair. Nti da bia me bo mitima ya natural girl. That time na me ntimi nto gold bracelet and a bangle mpo nto me nsa. Nti that time no dia me ho so no na me to beats. Nti omo ni me from tete na me pe beats pa because me pe fake ni am nti say me nya real gold into me koma. Me the beats about to me come because it's also rich gold as in rich culture. Yeah. Nti na me yes sir. Nti no cut your coat within your means. Yeah. Because any pana o pese no na wo prepesa wo yesa wo no enye dana na odru sa sabi say adwuma ne kura na wo tu na tie gu anu na wo fake say no na ama na nya bia. She went through something to get what she has or he has. Enti no tobo na ye nin kakra acquire some knowledge for yourself. Sabi say ya brabo boni bi kura na wo say okobo na wo so dru ho no mo a wontimi mfiti prekopo enkobo sa abra no eyen kakra enti no life no eye process bo modern na di process ne so nyankopon ya aduma so what 15 years now in the next 10 years you'll be 25 then you'll be able to do some of the things the people that you are trying to copy now no omoye no but enya wa adwen say artist bi eti ho no mo na wadru baby a wadru no now feel say hey oya me role model into the oya ni meye bia wan hwe ya obetu mampa America eno ye tu ni say gidi what to be paying debi okay eno de twi for na eka na me ke mampa mkra me hu bi da okay enti mpam cho munya abotre youth no don't copy blindly me pamucho enipa no ofi baabi no aba bedu baabi a wo no e ma wani mbre nipa so e ma wani mbre no ade ba ko a apart from nyame a wahu me mobo a ode na adoma to me so a me kona me ba ade ba ko e me say aboa me a enani na nyina nipa bi hu me a omani je me ho no eye saa word na o kan ye no me si so mani a mere sheda mani a mere obi da mani so mbre obi da heavy. I'm so content with the me want to say whatever that you have. Just say, you too much, mommy. Ma weni engineer wo ho. Ma weni nkania wo ho. Sa wo yesa, nyame kra o favor more than say weni bri bibia. And you know what? Amazingly, no, most of these people that you are so enthused about that you want to copy them blindly, no. For all you know, be kra o hu kra dia wo kakra na won kra nka ope onyano a ope. And so we should be content with what we want, we have, and we should not last over enkrofo enyama. Ma weni sonia wo na ye nin kakran kakra. Na ye jumaden mre ni so a wodie wo mu no. Nice one.
Portia Asare woye Kumawood actress etwasoa echire ni nsemu se womu sori ana womu akoye womu tun womu aye omunufuo ne womu aya womu sra enku epo womu ho no osinyade amfasuo bia ewo so esa se nyankopon nim said ebesi afata wo na wode ama wo nyankopon nim sa wutiwei woye kwakwa emfata wo wutiwei woye tuntumu a emfata wo enti na nyankopon ede ama ede wo kala na etie no ede ama wo nyankopon nim sa wutiwei oma otu bebre abra na obebre eto bebre yi kotodwe ni sisi yade na ede ba enti hu sa wo yonko bi aye ne to anaza ni yonko bi mpo nyankopon abono ama ni shepu kama na wuni bia ma wani emre no esanza nyankopon nim ni enti a wobo wo sa ebia na wuni to enso wo chen na ho fam ebia na wo nso wani mudua afe enso eto yi wuni bi ose ema wani embre wo bia nyankopon nim sa de ebesi afata wo na wode ama wo odi sansemi etu dwa wa abra wo kopie mu wo Kingdom FM abra na woni fifi prat twetwe nkomo no ama kofa to mu se eno na sisi e koso nti okay so wahu me wahu era me ye me aden wahu because wo de ya eye natural ordinary so nim sen kofo anibre na to so nya sisi ya na ode ma ho we na ni bre be na ewom anti won te sen kofo koye oh say no there is the order of the day but me hu ni enti wo say mo ani bre to ho because me full steps in me here kwaram ko to je me anti we ani bre be na ewom oh bra ani bre be na me hu ni enti wo say wani bre eto me ni enti wo say wani bre eto ho but maninya wo fe e bia eya wo fe ya wo no na woni sa shape ni bi if you want to get some normal but when it break so bito when it bro bito dia binti asio sisi ano ye nua ba ye Portia say wo person ye wo cholo obetumi akoye hey fi anya sa na opache me manager we me sire wo Ghana na ye wo ye o ene de na wo ka kire omo ye hey na me pache no ntini atia there be me bisa wo ye sa wo ye superstar fi me sire wo wo ya eye hey manager ka wanu tum oh me pache mami kwa sire yin free me manager na say we dey meet me manager wo ya mema o microphone o ade amo ye de me pe dey asem emon fi nyame anim say yenka with all seriousness nyame say yenka me dey me feel say dia wo no o ma wani so a nyame na body ye fe meti woi nyame hu ni a me de ye me ho a ebi anka nyame bo me nipa meti woi nyame bo me nipa kokko se na dia boare so chen kokko a enke bi anka be ye me fe but nyame nim se me ye kokko a me se ofiri emfata me wo kofo bi o mo ton Robert soap me mom emfata me you know why me was some natural skin color skin bia nyame na abo me se me fi Ghana shorts ha na me do abrochire airport ho na me do ye na ma ye kokko na me color asesa oh men me fie be ye de ka ba be fa me kodu fie no na ma ye kokko me kwa Queen Elizabeth kokko batana na me desra me sranku ni wo ho se 1 month na media me sranku ni wa abrochire na ma ye ko me ba na me skin no me hu sa se me vein me hu green e wo me ho enti na ma me hu se me sra me color na se me change me housing na emfata me because me nya ni patuntum na me nya kokko ba me nya nku bi de sra na me color no yet se ye kokko kakra bi pobo nse na se veins green bi aba me ho enti nya me nim ni enti a oboni pa bi enti directly no wo mo po no so wo munyai Ada bisa mi na me ka me se me die me ka me die no e bia nipa no pa sa de no hu ba me hu aya me tan enti me pese be show no me ne die eno die me die o mo po no e ya we ne je ho me de me ne nje ho me pe me natural skin color enti hu o mo po no o mo na ho no ma ya udwa aya na ya me yama o that's all aya me yama I wish you say they kept their natural color and e twofo no so nka unya ya nka o ma anye ho oh eno die nyankopon no me de anya sa na me ka but me de ma wani ngide nyame ya den odi ama ho that's all I will say
Oma weni jinya because there are training that you can do that will even give you with me squatting ema unya hips unya to. And to me yenya. Oh yeah. Okay. Yeah, with me squatting. Sasa mo se me kokan mama fo ni brain wo me so. Oh, with me. Want to be in training enya whatever shape that you want. Oh, with me training ya just that. Ebia enye ntem to say the open no. Ebia na open ntem dia ye wa ade bi. Na I don't know. For whatever reason that you think is ukoye oto, ukoye uti, ukoye wo nan, ukoye wo sre, ebeye kama no. Ebia at that time, that period no, ebia uhia de aye bibi. But untimi ntu hunsi what 3 years. Enfan training ankonya sa afiga no. Into a relative. Nyankopon kro wo ye boy or the pa ma yen. It's osi de open ye. Nti no. Eno de mi ni say e wo mpawcho. Wo de Nyankopon abo mu. Unya half bibia chichia eto the ama legs no for wasanso ama what shall I call it beautiful face enkofo ani bro krofo ani breme on ansa ododo ani na wunim ododo ani sade osun sakrache amango ebrea Batman say yete ana meboa enti no se nipa ni brimi ane na chesa maso aba nice eno mpese o muti de se woni bunti ukọ party ase ene oboa na me party no dodo ahe na wa hia me wa ase skirmishes yes chase wo nante wo de toto se ya na wo den hu se ya because wo say cruise na o mo mpe wa asem no o mo na around o mo ni bro wa ho ofe no bibia no so then they order to why you na me say fina kame ko to me kana mentenhwe and you said that now, yeah. Hey, David, so say me nanti sanya me pesa me nanti me hoto me. Oh, okay. Debi o na party no. Dodo ahe na wa hu me wa ase. Me wote Ghana krom ha no fi me starting no chat ye. One na mabonti ahia me da. Be ebia na bebia wo kọ no me mfa ho. Baby ben kran ha nya ketu abi ehe ne. Phone mu na one na me de me. Na kran ha no mo ehe. Wo be kwa moving pic. Wo be kwa kwa hoda. Ehe. Kempiski. Wo be kwa golden tulip ehe fa. Me kwa hoda. Me nko hobby me de no I'm a home girl me pefie hye pese me hye me krumotuam e hwa na mpe enti no me mpie nko ba bia Kingdom 107.7 FM Abusi amati de okan pese me hye me krumotuam armpit shoulder through the armpit e hwa na mpe na me hwehwea me no mitimi hwea na mada enti me mpie me kopeden o hwea wo krumotuam na wada mi hia sa e dia wo bro membre wo ye hwam papa hwa na mpe Inti sa uyonko bi aye ne to a Portia Asare ese ema weni emre no uyonko bi nyankopon apo no ni sheb kama uhuna na wo ya bodam anne nyame abode de efe e wosa wo hwe kanfo na mmom ema weni embre no ema wonso wo nkoye bibi adache ebe kwa akofa ohaw ne yade bi ede abeto so wei na Portia Asare ede etudwa wabra wokopie mu wo fifi practice show so I wa Kingdom FM ebuso ya na brama kwan America sebo no ebesi mi ameje bra America sebo yi ebeso mo eyeme da chehema ajoa nati asra kese enkoma glitter and glow skin Kinaata herbal na Janelle organic foods dedi ho enkoma production crew makramo medi dwumadie bi eba wakwen na sa dwumadie ne mato ne din se aware any asofo ensense marriage and pastors issues the entia onyankopon di dwumadie wei atomakoma so family Ghana man and say marriage is an institution ordained by God onyame ena hyehyɛ aware nanso eya kwakoye se enne aware ho nsensem ne de ekokoso ne de esisi no obi se de aware tie kwa minim sakra ankama anware saa nsensem we nyina ne asofo so nsensem obi so se de sofo bi ayenti asore kura minko bio wei eno nyankopon akoa onyame de se adwumade wei atomakoma so family yetiefo ne yahwefo ne Ghana man na adwumade wei enyame nko a me ne wo manimu de renowned men of God ena me ne omo ba betena se edi se adwumade wei enu nti me pese wo gi egwa na wo tena se na wo hwe me ne me panelist every Friday 5 p.m. and then on Sundays after church and also 5 p.m. ya di dwumadie wei ebeba wakwen ebra wo be abagi egwa atena se etie yen ahwe yen your life will never be the same na ebesi wo ne ofie nyina ye God bless you bye bye
Tribulus terrestrix, Kayani, Panex caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di Nuya Mabosina, and when you are setting at 230 Herbam, we are Bema now no more, and Mama Wadison Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and for when you are, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Redder, Tina Tat 230 Herba, a young conqueror. Power to the people, Mitra 230. So I what feeling? Or down, never. Tina Tech 230 Herbal. Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wa fa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie du watching.